današnje druženje prvo takvo koje radimo u Gradskoj knjižnici Rijeka i u Art kvartu Benčić posvećeno je novim stanovnicima Rijeke. Sve se odvija unutar jednog našeg projekta koji zovemo Sellotape, gdje je sellotape metafora spajanja. A na engleskom smo to preveli potpuno kao nelogično, ali sasvim logično u Hello Rijeka. Riječ je o programu koji nove stanovnike Rijeke na jedan onako kulturan, nježan, pitom, otvoren način pokušava zapravo približiti s našim gradom, sa kulturom, sa jezikom, sa svim njegovim različitim slojevima. I to se odvija svaki tjedan kroz susrete subotom. The event is basically to have two communities to come together and realize that we are now in Croatia and that Indian people who come or Nepali or the Filipinos or everybody who comes to this country, they feel welcome. At the same time, the people from Croatia also should know that how our culture is. So it's like mixing two cultures to see how we eat, how we drink, and what all we do. Because a lot of people here who come to here, they just come here to work. But we also want them to be a part of their life. It's a part of their life. They should never come back. This is life. It goes fast, you know. So must enjoy everything that the society provides. Mi smo ovdje iz inicijative Rijeka grad utočište. Uspostavili smo suradnju sa Gradskom knjižnicom Rijeka ovu zimu i zadnjih skoro pola godine radimo radionice hrvatskog jezika koje su besplatne, događaju se subotom i ideja je da stranci u Rijeci mogu i doći učiti hrvatsko onako jednom opuštenom, neopterećenom okruženju i da kroz to stvaramo zajednicu u kojoj je uključivanje i nekakav lijepi društveni život moguć. Ideja nam je bila da za ovaj event pripremimo hranu, da naši prijatelji iz Indije podijele svoje tradicionalno jelo i nahrane brojne sugrađane i nove i stare i da se svi zajedno lijepo provedemo. Skuhali smo 500 porcija dala i riže uz pomoć ekipe iz trgovine Spicy Peacock, a kuhinju nam je omogućilo i sav materijal udruga Rijeka 21. Food is everything. You know, when you cook good food, it brings everybody together. Food is everything that brings love together, communities together. It can cause problems and then at the same time it can fix everything. So food is a key to food and art. It's two things that I think everybody should understand, that these two things bring everything together. And they're all connected to each other. Food and art is just correlated. Ono što je bitno, partner u svemu nam je grupa građana Rijeka grad utočište i oni su nam zapravo ključni saveznik u radu sa novim stanovnicima Rijeke koji dolaze iz različitih profila. Ima tu radnika, ima tu ljudi na proputovanju, ljudi koji traže neko novo utočište i život. I onda današnji dan je onako jedno malo polufinale svega toga kroz niz kreativnih radionica u kojoj svaka ima neku temu koja podrazumijeva upoznavanje druge kulture. Ljudi su pozvani da sudjeluju u to upoznavanju, ne znam, pisanja svog imena na arapskom jeziku, u šivanju riječi na stranim jezicima, upoznavanju zastavi drugih zemalja ili pak glazbe i hrane koja ovdje čini normalno začin cijelog događanja. U suradnji sa Spicy Peacockom odvija se ovaj gastronomski dio, a tu nam je za glazbu DJ Ibrahim i Sierra Leonea koji daje svemu zvučnu pozadinu. Kažem, evo ovako malo ležerno, premijerno druženje ove prirode, nadam se da ćemo ih raditi redovno kako se stvari budu razvijale.